2 yıl evvel июльнің 20-сында Сабарты Киев мерkezінде Павел Шеремет кеткен араба патлады. Канун корчылайчылары өлдіровның бір қач версияны бақа. Жүмледен ихтисаслық фалиеті için ve bunun ile Rusya махсус қызметлерінің диверсиялары. Бираздан içki işler назерлегі белгісіз адамлар патлайчы мадде қойғанлары көрінген камера қайдыларының видеоларыны эпосыне білдірді. Павел Шеремет Минскте доғды. Журналист карьерасы девамында Белоруссияда сонысы Русияда çalıştı. 2012 senesi Александр Лукашенко ve Rusya hükümetini tenkit etkeni için Ukraynaga koçup kelgen edi. Mında haberler radyosunun alıp barıcısı olarak çalıştı ve bunun ile Ukrayna haqiqati neşriyatı için yazaydı. Jurnalist Minsk'te defin etildi.